Uhulumeni wase-Eastern Cape uthi kuzodingeka imali elinganiselwa ku-5 billion wamarandi ukulungisa ingqalasizinda eyakhahlamezeka ngesikhathi kuhlasela izikhukhula ngenyanga eyedlule. Amakhulu ezindlu, izikole, izikhungo zezempilo nemigwaqo kwacekeleka phansi, kwashona abantu abangaphezulu kwekhulu. Sizawuqhubeka ke sisenza i-business plan ukuba mazibe noko kwinqanaba eliza kwenza into yobana uNational Treasury akwazi usinika imali, ngoba iyawuxhomekeka kwi-quality ye-business plan uba sifumane imali ku-National Treasury. Siyayenza loo nto ke apha ephondweni, siqiniseke uba imali izawukwazi ufumaneka, kodwa sinemali yethu siliphondo ezizawukwazi ungenelela ngayo elungiselelwe le nqwaleko. Ingu-120 million wamarandi imali ebekelwe ukuhlinzeka ngezindawo zesikhashana zokukhoselisa abantu abasala bengenamakhaya ngenxa yezikhukhula. Kukho aba bantu bahlala kwezi ndawo kuthiwa zii-mass care centers okanye abahlala kwezi ndawo kuthiwa zii-bed and breakfast, abakazukhutshwa aba bantu de sibe siyigqibile le nto yokubalungiselela indawo yohlala. Kusenjalo, umnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal ugxeke isenzo sezakhamuzi zaseMontleya eningizimu yeTheku ezinqaba ukuthi kuzohlaliswa izisulu zezikhukhula emphakathini wazo. Abantu abahlezi kulezi ndawo lezi ezifana namahotela, ama-self catering accommodation fanele ngabe sebehlezi kulezi zindlu, but ke ngenxa yokuthi savinjelwa ukwakha lapha kwaqunyiswa ibhamu, i-contractor ayisiqala ukwakha ngo-2024 ngoNovember nangoDisemba, kwavandalizwa impahla yaxoshwa, lokho kusibuyisele emuva kakhulu. Izakhamuzi zithi lesinyathelo kungenzeka siholele kuzinselele eziningi endaweni. We could have a spike in crime again. It has happened in the past when we had the last flood victims in the area. So crime is a concern. Obviously, service delivery is a concern. Infrastructure is a concern. Uhulumeni wesifundazwe uthenge isakhiwo eMontleya Lodge ebesiphethwe inkampani Transnet ngemali engu-33 million wamarandi esizohlala izisulu zezikhukhula.